Iċ-Chairman tal-Ene Malta Charles Manjon qal li bl-Interconnector pajjiżna ser ikollu riserva oħra tal-enerġija f'każ ta' ħsarat fil-power station. Bl-Interconnector dan jiffitja preċiżament għax jgħin ukoll biex pajjiżna jkollu dik is-sigurtà illi jiġri jkollok xi ħsara f'xi power station oħra jew inkella f'xi infrastruttura oħra, inti tkun tista' wkoll tirrilajja fuqu ħalli dan immedjatament inti jtik dik l-enerġija neċessarja biex il-pajjiż jimxi l qudiem. L-Interconnector beda jinfirex fl-Ibħra Maltin nhar is-Sibt filgħodu. B'hekk Malta se tkun qed tingħaqad mal-Grid Ewropew tal-Enerġija. Charles Manjon qal li l-Gvern jinsab fil-ħin fil-proċess tal-installazzjoni kemm tal-Interconnector u kemm fil-Power Station il-ġdida li taħdem bil-gass. Dak li huwa l-Power Station ġdida tal-gass kif ukoll il-conversion tal-BWSC għal-gass dak huma ġifieri żewġ programmi, żewġ binarji li mixjin fit-time frame iffissati. L-inċentivi kollha meħuda fil-qasam tal-enerġija huma kollha favur l-ambjent, sostna Charles Manjon. Apparti minn hekk żied jgħid dawn l-inċentivi ser iwasslu għal konti torħos kif ukoll se jkollna arja aktar nadifa. Importanti waħda li jkollok infrastruttura tal-ġenerazzjoni illi tkun tajba, environmentally friendly u anke wkoll irħisa dak huwa li mhijiex il-qudiem. Il-pajjiż ser ikollu riserva u bekk jiġu minimizzati l-okkażjonijiet meta pajjiżna jispiċċa bla enerġija għal Charles Manjon. Waħda qed ikollok ukoll distribuzzjoni ħalli twassal dik l-enerġija fid-djar fil-fabbriki fin-negozji tagħna mingħajr ma jkollok tuħ ta' dawlu dak ovvjament hemmhekk jeħtieġ ukoll element qawwi ta' investiment biex dan inkomplu nsaħħuh.